Здравствуйте. Поздравляю. Спасибо. Так, у нас сразу всего очень много. Во-первых, для детей монеты. Да. Так, поздравляю. И здесь сертификат. На следующей неделе, когда привезут, то, что это 1,3 киловатт. И просто поздравления еще. Да, спасибо большое. Так, это супер. Очень радостно. Да, Ваше внимание. поздравляем, собственно. Постараться воспитывать достойных граждан. Главное, побыстрее отсюда выезжать. Домой. Самое важное. Да. Спасибо большое. Поздравляю вас. Еще раз вам. Как вы себя чувствуете, наверное? Трое детишек, это же, наверное, очень сложно. Радостно. Пока помогают, радостно. А дальше будем искать силы. Вот. Нашли силы родить. Найдем силы воспитать. Вырастить. Это у вас первые? Да. Первые. Очень долгожданные. Как имена выбирали, почему именно так решили назвать? По Мы как- обоюдному согласию. Когда мы думали, что у нас будет один ребенок, если мальчик, то назовем Илья, если девочка, назовем София. Но поскольку у нас произошло 3 мальчика, то пришлось выбирать. Ну, нам понравились просто. Илья, Артемий, Павел. Bērniņi ir piedzimuši nedaudz pirms laika, 33. nedēļā. Mazākais brālītis ir 1,5 kg, kas piedzima pirmais, otrs brālītis ir 1,850 kg un trešais brālītis ir 1,9 kg. Visi bērniņi ir gatavi doties kopā ar vecākiem uz palātu. Divi brālīši lielākie labi ēd visu paši, un mazākajiem brālītim nedaudz mums ir jāpiepalīdz arī nedaudz ar žondi. Bet visi 3 brālīši ir braši, un bišķiņ tikai jāpaugās. Un kā mammai pašai aizritēja tās dzemdības ar 3 bērni? Tā kā jaunai pasaulē vai bija grūti, ilgi? Dzemdības ķēzargrieziens, līdz ar to tas jau nedaudz ir savādāk, un, protams, ka 3 bērnus iznēsāt un piedzemdēt ir sarežģītāk. Bet mamma arī tagad jau jūtās labāk. Un cik bieži vispār nāks brīnīšu pasaulē vai tā kā pieņemt vai slimnīcā, bērnu slimnīcā, cik tas ir rets vai bieži notikums? Nu, tagad kādu laiku nav bijis. Es tiešām nepateikšu, kad bija iepriekšējie, bet tagad kādu laiciņu nav bijuši. Dvīņi, tas mums ir diezgan bieži, un praktiski visu laiku ir kāds dvīņu pārītis. Arī patreiz ir dvīnīši, bet trīnīši tomēr ir retāk.